بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعر شاہزادہ ٹوکا کھنگا مزہ یہ شاعر اٹائے دا گڈ نیشیا جنگاؤں گڈ سنگ طرف سنداختہ مڑی لیک کھنتی نی شہرہ جنگا مشتا مچی ہے شہرہ عشق نے واقع بھی تھا سجلی می آرمی لفا ڈوٹی ہیں روشے منا چھٹی ملی بیگ من گونے گردنا دگا منا عرفان علی ما دوئیں مڑبیوں سنگتی گوں خوشیا وشیں دلی پیر ودائیا کٹ دو ٹکٹ کو جیبا ودی روشنی 12-20 گاڑی میں اب تلوڑی گوڑیر فنا پھول کو مستابت گھنٹہ تان کا گزی منا کند دو چتر کدی گشتی واقعی گنو کے بگٹی نی بیترا چمنی کنا پنڈی اشارے قیمتی راجہ بازار نامنی گندگوں تھی کوپر پری ماڑی جڑا گو براوراں واجن گتی ٹوپی کبھی دکاں گو شیشہ جدو ہر طرف بلگاں بتڑی چیئے گوڑ سامانی گروں ٹیم میں اصل منٹ گزی گوڑ ہوٹلا درکتوں روڈا مار رکشا ملی مانشتوں سیٹ سرا کرایہ امیدہ لوٹ دی اس 10 روپیہ یا مرد میں یہ لوک لے حساب بٹائی اگر گاڑیا بک کھنے 50 گران آخری گوڑ 10 تیزیا جیبا جو شونکا گو 10 سدی ڈرائیور خوش بھی بازیا کھند دو مار نیک دعا کدی گشتی شادوں ہے بندہ مومن لال چار شنہ دری منگستا ذرے پلال لیک میں بس تو مارگونا بری رکشا عقل تیزیا کلناش بھی ترمبا سری ادا راجہ بازار کندیا چوکا برتو مار ارکدی بیگ مارگونا کوفا عرفان بھی اجما سری شاعر سرا دکان یا چڑو ارتی گڈا بری گڈا براس اب گراہمن گا منا عرفان گشی براس می دینا کچویں جوائیں شیاں پو نوی دکان وچا پے دو سیٹ دکنو پٹھان تی گشتی آ جاؤ بھائی کیا چاہیے اردو کو دو پھول کدی ولدی عرفان دس گا گشتی جرسی چاہیے قیمتی اس کا قیمت کتنا بات بتانا آخری گشتی 2500 کا دیتا ہوں 2000 دیتا ہوں آخری تری عرفان گشی 1500 دوں گا آخری مرضی ہے اگر آپ کی ہمیدہ پٹھنا انہا کو ماں 20 گونچو واپسی پٹھنے میڑے منتے مار دبرا واپس کری چلو اس کی 1500 دے تیزیا نی یہ گڈا ہے زیرو بری نی عرفانہ انہا خدا پٹھان گڑ نیٹا چڑی گشتی زبان ہے یا کی گٹر الو کہیں کا بوسڑی مدیدہ نیدہ قرآن گتنا تکائیں فوج مختہ مڑی مشتہ بھائی نواں ساتھی ہے میرا پاگلی میں ٹوکرا پو نواں اوار بھی سگاں ادو بری اصل عرفان زڑتی باں قرآن برزا کو فرشا جدی منج کو دعا دس گاں بلے پٹان شے گردن بری گوڑ عرفان کھڑو بھی بہادر چک پٹنے گوشا جدی مند عرفان گواں کے جدا مضبوط بھی بلو مدی مند مردی گتیاں چوانٹ وجگاں دپان دوئی مت پدے کوشش ہوا دگ نہ مل سو آخری برا سل اورا گتوں دھکا چگڑتا کوکری زلزلہ ڈولا چھنڈ نے دودلا بیسا آخری دکھ نہ گائے بائیں سامان درست جتری ہیران برزا کتگاں سریمو کھولتا لیوڑی بوجان گتو درو سگر بیسگاں دست تلی پٹان پاسو درکوی مکشف نے پوندا جدی ہونا اصل گھڑکا ہوا چھو پریشرا نلکا بھائی گڑ ہیروان ہلجا کدو مار پٹ دو دیرا برتی ہون سونیٹا جکا پون میں بیسا دنلی چھم گل سورے لاکڑاں دے میں تک آفری ادا عرفان ڈولی جز گئے ترینار گتو پاس ہوئی اس کی گوش گل اندرا ایج گئے بردا پھر گئے کوپری چما یا گل سے گئے دواد موتی دتاں کبھی مستانی راجا بازا چرنا کنو کام کدو ڈینگری بلڈ کو شیشہ دیس گا شوق میں سر پورا کدی روشا ماستر دیس گا کل ظاہر تھا ٹوٹلی نی قدمے اگر اگا جنگد میں ماں نوازی باز بھی ہمیدہ واپس بھی سو چوکا مار رکشا ملی عرفان دستان بندی ڈرائیور آشتی مہربانی کا جمپاں گری سواری کنگتا چترا اس کی لگتے ہیں دونوں آدمی مشتہ لڑائی ہمارا ہو گیا ہم دونوں ہوئے ہیں زخمی ہم گئے تھے شاپنگ کے لیے قدرتی عذاب نازل ہوئی شدو ہوٹلا ارکتوں ٹیم آخرا نیٹا گزی مشتہ عرفان جنگ ماتو یار کٹتا پٹان سک اجما نوی نسلام برو پنتان دا سب کے جو داس ہیں آخری میت چڑو جرڑو درتو کھمے تمہار ہونو کدی مار دا کہیں پروات نے ٹھپ گل بانگا درا بھی رو ڈاکٹر ملما گروں کمزوری تیلی چڑی گوڑ عرفان خوش بھی سگا برش کندو تاڑی جدی آخ تو گوڑ بے گن بھی سگا ہر کوری دگلوڑی دستان میں داشتوں گالے شو بیاری کلموی